ኣይክእልንዩ Mama Tsehay شكلوتو بالدمسو سمعت نتي زمكك زنبرة تسميم انتي كي ندد نتي موكت حاوي اتفاتو نتي كارتما انبرتو أداوة أبقرم بيالا دارزا نا بابا برهاني قلت زبالت أبوحاغوي أبتهموت اتيا أباي بكاركي توقو كم زفرحة تزاربي من كوبا هيزو تكيلو نابعينتا أنا تمتي حبشا ኣይኮነትን بلا شعو ماما تسهاي بقو كسا كابتي فكار سبيتو ناب قوتاتي عدد تقيره إنا تمتو كأه እንታይ ኢልከኒ بلتو ሓበሻ ኣይኮነትን تكيم بلا ስለዚ ዓረብ ድያ ኣይፋል ካልእ ዓይነት ኣፍሪካዊት ድያ ኣይፋል ላቲና ኣይፋል ጽላም ኣመሪካዊት ድያ ኣቦሓጎይ ጽክ በለ እዚ ክውን ኣይክእልን እዩ ፍጺሙ ኣይክእልን እዩ ኣዕዳዋ እናደፍአት ዋይ በለት እሞ በቲ ከም መማትን ሽቱን ዘለዎ ከብሒኣ ክትርኢ ጀመረት ድሃን እዛ ጓል ፍጺመ ከም ዘይትመለስ ክገበር እየ ኣዕዘምዝመት ሓንቲ መትሓዚ ቀይሕ ፓውደር ረኸበት እሞ መደባ ኣዳለወት ምርዳእ ዘይሓተት ሕቶታት comprehension questions Mama Tsehay ዝሃርቀት ስለምንታይ እያ እቲ ቀያሕ ቅመም እንታይ እዩ ይመስለካ ድሃን እንታይ ማለት እዩ Come back next time to find out what happens next. If you want to follow along with the English or Tigrinya while you're listening, you can find the transcripts on my website. You might already be there if you're listening to the embedded Spotify audio. Tigrinya's short stories are produced by CrossGen. We hope to see you next time. Barak ma'alti.